you remember ukuthi usukaphi ula mara ungasho kanjalo ukhuluma ukuthi like like usebenzisa ingqondo ukukhuphula uthatha imali yami uyoyidla edrobheni nabantwana engingabazi namantombazane nezifebe yini yona lento ngenzela yona ngithi sibheke ibusiness wena uye edrobheni awuyikuyo stock imali kamama yakuphi exactly like iyaphi yakuphi imali bonke ya business ya business uyabona nami ongangitshela lokho ngizakhona nokuthi ngikhulumele kuma ngitshele ukuthi iyaphi imali yami ngicela nje understandane hayi ngisuke ngonikeza uma umntwana ngiyacela ungixolele ngizamile ukukhuluma naye my sister ngale ndaba yokuthola umntwana nami uzana umuntu yamgulana ngizama umntwana bengijethi mina mhlamba anginanzalo mina kanjani ungathestanga ngomama ungathestanga ngomama ukuthi wena uzali awukhulumi nami ngani angithi niba intimate wongabanga intimate naye wasibheka iphutha lami libe lapho ke ngoba phela manje sekuze kwenzeka ngicela understand ngicela ukuthi uhlala u1 and le business yami oyimoshayo ibusiness yami lo imoshayo awu mention. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pasco Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pasco, the suit of the day. So guys, today, King Olo Seki Mam Zomona, Kito Mufafela Sbaka, so I shall listen to Libito like a man, Loa Let's Motomulega. Unjani Sisi? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Bengisacela nje utshela ama viewers we Josie Pasco ukuthi igama lakho bani nokuthi wasibhalela. Okay. Mina igama lami nguMpumi. Ngibhalile Josie Pasco because nginenkinga. Uyazi man mawukhulile usingile kunaleso sikhathi yabona ufuna ukuthi hayi uhlangane nomuntu. So umuntu engihlangane naye kwayenza ukuthi ngimdala naye kancane mara hayi kakhulu mara siyabo ngimdala yazi uBenson yana basho kanjalo. So the problem is sine business. Kule business mina angisayiboni iprofit ukabona because le business ngiziqalele ibusiness engiziqalele so ngithema ngimbheka ngabona ukuthi hayi lo muntu lo umachodi umuntu esingaya phambili mina naye so ngamthatha ke ngathi hayi asichube le business lethu sizame sibonisana impilo ukuthi sibona senza kanjani. So kule business since sesinenyanga nje maybe ma 8 to 9 months lo baba lona angisaboni incwadi zami ngithi ngiyabalansisa incwadi azisabalance kahle. Ngiyambuza akaphumi neqiniso so bengicela ukuthi yiko nginibizile ukuthi ngicela ukuthi niyongisiza ngibuze because kune information engitholile ukuthi ngathi unomntana apparently but I'm not sure because izwa bethi yabo siswami anyeke uthathe izwa bethi bese uyenze uthathe serious so bengifuna ukuthi ngizwe ngaye angitshele yena ukuthi iqiniso nalo ukuthi njomba imali short imabhuku angasahlangana because nempilo endlini seyishintshile asisaphili the way besiphila ngakhona izinto besiziyenza azisakhona asisabalance abo grocery akusayenzekali ukuzikhipha ukuthi nje siphume sithi shopping izinto ezingasakhona. So ke ngifuna ukuthi ningikhapheni siyeni siyembuzani lokho. Okay. So my sis wena uyankile Ben10 ne? Awona okay ke utlwa ke Ben10 and ubona potential yena wabona maturity yayo akasebetsa lwena. Exactly yena very mature so I can gitse ari ntse re bua sesazana ukuyabo I'm thinking hayi man yena umachod kune age yakhe because vele yena mncane basi ingqondo yakhe bengithi mina seke khulile but hey lately angisathembi. So kwenzakalani kahle business yakho ngoba uthi amaphepha ngathi sewachentshile kwenzakala yini downfall uyibona ngoma kamona le ndinto man sesezama ngishapa imali ayisahlangani ayisahlangani like besikhona ukuthi senze iprofit ehlakaniphile ngiyibone nami ukuthi hayi le siyaphila siyakhona ukuthi siphile siqhubeke siye phambili sikhona ukuafford nezinye izinto abantu yabona ukuphuma sihambe siyothenga impahla you understand besikhona nje ukuthi sithi hayi siyabeka imali le yani mara manje akusahlangani imali besiyenza before ayisafani nemali esiyenza manje. Kwenziwa yini lokho ukuthi anikho consistent noma kwenziwa yini? I think ku consistent ama customer amahlala khona like yonke into yami ngicabanga ukuthi inkinga uye kahle. Inkinga ngicabanga ukuthi uye because yimnaye esila emabhukwini so ngiyacabanga ukuthi imali idliwa uye so that's why ngibize nina ngicela nje ningisizeni lapho. Umuntu omdala umention this thing ukuthi ngathi unomntana. Yebo ngifuna yazi information estradeni yazi bale bakutshela ukuthi lo muntu lo uhlangana nomuntu wakhe nomama omntana wakhe edrobheni mina ngazi vele yabo up until bangilethele iproof bangibonise isithombe so naleso sihamba nomntana kuleyo babonke umama omntana nayo nomntwana so uyabona mase ngibona umntana yena unayo le yanto efana naye yabo but angithi anginasho umntana sekhaya ngifuna ukuthi ngenze ishow ngenze isiqiniseko ukuthi vele lo mntana wakhe or udlala ngami or akuso wakhe like sibe nje into eyaphambili mina. So wena before uza kithi uze wathaya kumbuza ukuthi man baby bona ke bona snap esahawule ngwana ke mang
No esnapping ngona kokhaya angifuni ukucama bang azange ngimtshele into ayaziyo ileyo ukuthi ngiyambuza ukuthi imali ayisabhalance yabo so kahle le mali iyapi so esithombe bengakambonisi nayo bengizithanda ukuthi namhlanje ngihamba nani ngimprove phambi kwakhe uthandane naye isikhathi singakanani niqale nokusebenza nonke lo muntu ukuthi umfake ku business yakho lo muntu lona sinabo 6 years sizwana ne ukujola nje lokho ukuthi sihlangane sithi senza ibusiness sesinabo 3 years ukabona kule 6 years so kule 3 years ngiyabona man kule 6 years besiza kahle since kule siqale nje le unyaka lo njengoba ngisho ngithi kunabo 8 months kanjalo profit ayisafani na kuleya ye 2 years ukuyabona kahle ufuna ukuthi kuyenzakala ukuthi ibusiness angithi inflate booming period kodwa umama uyezwa kuthi uthini uthi yena ama customer wakhe a consistent nje aphelela hlezi ayenze imali yiyo mntasi ayikho imali ayibonakala so wena ufuna ukuthi nje sombuza ukuthi kahle inkinga nenokuthi kahle vele le ndaba asho ukuthi umntana owakhe or ngiyamsukela or nabantu bayamsukela so ngicela nje ningikhapheni bantwana basekhaya sombuzani lo so motho moholo ke business ya eng pele re tsamaya le sebetsa business e jwang letsa mtasekhaya sine spares you understand la sithingisa ama parts emoto uyabona like auto spares so usually mina nginikeza yena imali ahambe ayostoka isikhathi esiningi then bese mina ngibalance lapha emabhukwini but naye isikhathi esiningi nokumnikeza amabhuku abalance because uyazi uma umuntu omama nini mele ubambe lokhu so nginokumshiya naye namabhuku kuyaba mtasekhaya even ukuthi sipana sonke so obviously you change shifts amabhuku abeyimpela ukuthi mina naye besivumelana senze partnership yabo mali umntana yona kumele umbuze because word of mouth yabona ukuthi hayi it's not tangible iqiniso like yabo mangathola iqiniso I think angazi mhlambe singakhona ukulungisa or senze njani so my sis before we move ke batla utseba something mo businessing e ya lona e ya rekisa di parts tsa koloi le contribute le chelete like as in like nearly 50-50 No, it was not 50-50 because already I had business angithi mina. So ngiyabona ukuthi hayi nami sometimes vele umuntu omama uyazi ibusiness linjani futhi lespace lidinga umuntu vele yena obaba. So ngadecide ukuthi hayi thi ngikufake nawe ngekota lake nyana yabo ungene ngikuhlakaniphise ngikuvuse ngikufake entweni ibusiness lami kahle leli mntana sekhaya. So kahle mina ngimfakile nje ngekota lake. Kufana nokuthi nemali akayikhiphanga. Okay muntu mdala Mr Jones le Gucci can you please move wabona ke into ne ke ke batla go tseba maybe mhlomong mama le abuti ba ile ba share nyana but mama wacho mara vele uchilo anyway ushilo just that ngifuna ukuthi nama viewers understand uyabona ngimenza business partner angena next ngithi nje ngiyamvusa yazi uthanda umntana sekhaya lunjani ubonakala ukuthi uyamthanda lo muntu you know because manje you wanted to improve him and your lives sinenge yazi impilo ichubeka hayi uyangihlula like mara yena sobona khona meke nga-understandisa nje lento yokuthi umntwana nemali hey kubhlungu Nkosi yami mama ngathi ngiyabona sokubuza ibusiness le motho no uthi awusabona next mean or niyasebenzisana uyabona nempilo ayisaphila mnandi mntasekhaya endlini mase kushota imali baba uyawa lapho ayise mama buphilo ke chelete vele but awusina yona utla thaya mo thaya but uthi awusina yona but uyiswa ke motho obuhloko mthoma bomba ucalele uzenzele khona phakna nini ndinalobalekelo lesesile ezi snacks because umuntu uthi uyamthemba ukabona phela uyazi umuntu kumthemba ngemali ngebusiness kukhona la engihlala khona omo kire khona la singena okay singena kule mixing you shouldn't mix business with pleasure but then you can have pleasure within the business nice one Gucci nice one I like that one nice uthule nawe ukuthi yimi lo hlakaniphe kanje bangidlala kanje hayi singangena sizomthola khona la endlini akayanga ndawo mama kunazinja ngithi kuthule kamnandi lana makami okay zikho moto unayo le moto ukuthi bomphathe kahle too much ngithi sizoba right okay hey guys remethi mama again mama yabona sometimes ama relationship sigcina sesingafocusanga kuthando sithanda imali ntho tse di bohloko man nebile dantena a ke batle ho reuse ne re le di relationship man guys ha re tlwelleng ntho tse jwalo man just get that priorities right man straight up power couple and
Oh yibo lapha. Baba leka. Kwenzakalani? Bengicela siphumeleni nje ngoba ispace incane umuntu omdala nana. Ah babe Mpumi yini manje futhi? Bangibizela abantu abaningi ngake nikwenze njani? Mutho mululeka. Mama, Angazi ke ukuthi singa at least la sengibheka ispace sokuthi eminyango. ngapha Bongani. Ngifuna nje sikhulume. Like Kwenze njani? Bongani u Lady Blue lo ne uphuma ku Jozi Bioscope. So bengimcelile ukuthi aze la sizokhuluma cause kunezinto engazi understand njengoba ngikutshelile angisa understand amabhuku ukuthi imali ishonapi kuyabona. Ene lento seyenzeke bama 8 months. So ngiyazibuza ukuthi imali ishonapi ene wena njalo bathi uye dropeni ngizwa nje le room yokuthi wena uhlala use dropeni ene nami self uye akusi room ngoba nami uyangitshela ukuthi uye dropeni ngivele ngasa understand ukuthi uye dropeni nemali ayisabona. Withe wile wasibona wena snap ubona isithombe the time ubongana hamba nomntana nomama ngifuna ukuyilungisa leyo part. Oh yebo ngibona isithombe sakhe. Abeka se Joburg. Yebo beke se Joburg njengoba ngisho ukuthi yona le Joburg le yiyo le Joburg. Manje mawusuku uhamba nomama nomntana kusuke kwabo bani? Abonakale nomama umntana bathi umama umntana kahle yinto engifuna ukuyibuza ukuthi wena unomntana na? Wena uvumela ukuthi abantu besicabanisa ubani ongibonile ngicela iproof yalokho okungcono. Oh ngicela uyilanda ifone ma yahamba uyilanda. So my brother Bongza unomntana na? Ya umntwana nginaye bengisaba ukumtshela lokho. Ukuthi wena unomntana bosaba? Ya bengisaba. Nalo Messi. Ngoba vele ngiyamazi umuntu okwadayo vele. Bengitshela ngabe eqaleni ukuthi unomntana. Eish. Mntana is not something that you can hide. Man. Ukazi pati ngwana man ha re bueng nnete and especially if ukuthi akusiyo lo. my sis ke sona o tsuile mo dinepeng ke kopa o kene o gallery ya hao. Lento sibonayo ukuthi akusiyo lento le. Bona kuthi. Akusiyo lento le. Enomntana umfana nkosi yami. Uyamba ukuthi uyafana naye ulibela athi nemali yalahleka. Uyabona kuthi. Life. Imali I-family time. Manje lo mntana lo ngoba benimphathele ice cream. Mama kimi bamuthoresela ice cream. Mina bengisaba. Kuyimali kaMama nale ice cream. Bengisaba ukumtshela ubabe ukuthi mina nginomntwana ngaphandle. Yazi uyakhumbula ukuthi ngithathephi? You remember ukuthi usukaphi? Ula mara ungasho kanjalo khuluma ukuthi like usebenzisa ingqondo ukukhuphula uthatha imali yami uyoyidla edrobheni nabantwana engingabazi namantombazane nezifebe yini yona lento engenzela yona ngithi sibheke ibusiness wena uye edrobheni awuyikuyostoka uyostoka wena or ustoka amantombazane. My brother ngoba nomntana udla ice cream ushilo ukuthi my sister renathi abajotsa na longwana ke ngithone yetsa ukuthi abajotsa my sister wena na longwana. Mina ngiyaxolisa manje bengisaba ukutshela sisi. Usabe ukungitshela kanjani uhlala nami ulala nami empedeni every day wena uhlala usempedeni wami ke every day usabe ukungitshela ukuthi umithисile cabanga 9 months uhlanganise ne8 months shuthi nje wena kudala uqalile bengilibele ngakuboni so uyabhaqeka phela imali yamakhimba ayifani nemali yoku maintain umuntu asamithi. Shuthi kaMama kushuthi wena uthatha imali uyisa ku baby mama. Imali yakho niya ku baby mama kaMama. Imali kaMama le business uyisa ku baby mama. Business besingayisithi yakhulu. Bengazi ngizomtshela kanjani. Oh kushuthi ya ku baby mama. Uyawuzwa imali ya ku baby mama na. Bengimthengela lezo zinto nje amakhimba hayi ukuthi bengibondla ngithatha imali ngitshela wayebongangitsheli mara isikhathi singaka shuthi mina nje count 9 months ucount ne8 months isikhathi singakanani sonke leso wayebongangitsheli shuthi mina ngiyislima nje ngiyayehla ngiyanyuka la bheka ngikhombiswa umakhelwane lesithombe shuthi wena abamakhelwane bayayazi imikhuba yakho mina shuthi wena Bongani ke uyiboss yokufihla 6 years yonke uthandana nomama kodwa kule 6 years wathandana kundlula nje the man city weeks usajwethe mama ona lengwana. Ngithandana nesikhathi singakanani nena no baby mama nesikhathi uhlangane naye nini kuphi futhi ngicela wehlisa umoya ngina. It was a one night stand angeze kuyenzakala phela. Unyaka u9 months including 8 months how many months le it's over a year so kushuthi mina nje over a year ngislim shoot ene nasi isithombe siyasho ukuthi kushuthi bayakubona abamakhelwane yimi nje lesidom yimi isidom. Ngiyaxolisa ngicela wehlisa umoya lo mntwana ngicela okay lo mntana ngicela ukuthi umthathe sihlale nawe kungcono ukuze umbone vele simondle nje sinawe la eduze. Uyabona futhi ukuthi usangilethela uyangilethela usangilethela so wena Bongani ufuna oh Bongani ngiyabona umama isengiyayibona ukuthi anginankinga ukuthi umntana leyo nizayidiscuss nomama ukuthi ahlale nani imali kaMama yakuphi exactly like yakuphi imali Bongani Business. ya business uyabona nami ongangitshela lokho ngizakhona nokuthi ngikhulumele kuma ngicela ungitshele ukuthi yaphi imali yami
ngicela nje si-understandane. Hayi ngisuke ngonikeza uma umntwana. Oqala kusebenza mina futhi lana. Hayi unga-understand. Kusebenza mina ngilali lana mina. Wena usebenza kuphi? Yimi ngisebenza Ukuthi uyasebenza ukhathile emsebenzini uthi ufuna ukulala. Kusebenza mina. Hayibo, manje kumele ungilethele abantwana. Kumele ungilethele abantwana. Ngikuza lokuthi kumele ungilethele abantwana. Kumele ungilethele abantwana. Umama uyasebenza. Ngitholelwe umntwana. Kumele ngenze njani ke mina? Mama emanyeni. Wena bowufuna umama Ngizama ngaphandle. Ngamthola umntwana. bozama ukenzani ukufebezela ngaphandle. Ngiyacela ungixolele. Ngilokhuluma naye my sister ngale ndaba yokuthola umntwana. Nemuza nomuntu uyamkhulela. Ngizama umntwana bengitshethi mina mhlamba anginanzalo mina. Kanjani ungathestanga ngomama? Ungathestanga ngomama ukuthi wena uzali. Awukhulumi nami ngani? Angithi niba intimate. Bongaba nge-intimate naye Shuthi wasibheka. iphutha lami libe lapho ke. Ngoba phela manje sekuze kwenzeka. Ngicela usa-understand. Ngicabanga ukuthi uhlala uyi-one and le business yami oyimoshayo. Yi-business yami lo imoshayo. Awumention bekhona manje ungilethele irathana abantwana basinaki. Mawuye kumama umntana wakho yena wenzani ngaye? Ngithanda Manje umntana yena uzogadwa bani ngoba uwozenzelene. Umntana yena nyeke azasapotiwe ngenxa ukuthi wena uzomyeka kanjani? Usapotiwe ngaleyo mali yami phela. Shuthi imali yami. Yazi umuntu omdala ngisho kanjani makathi umntana uthi asapotiwe. umntanami. Wena umthanda umntanami. Shuthi nami umthanda. Ungathanda umntana ntethe uyi-question Ngazi umntana ongazange ungitshele ngayo ngithanda. Kubani? Mina ngumama eRathani mangibhekile ngumama eRathani mina. Ngumama eRathani uletha izinto nje iRathani uzilethela kimi. Akuncane uthatha impahla uthuthe kancane uhambe uyoshaya umoya. Ucabanga ukuthi wena makawunaqinisa. Ngikwazi phela ngiyakuthanda nami. Umthanda kanjani umfihlela i-secret for 6? Ngizomyeka umama umntwana. Understand? Shuthi bowusajola nomama umntana wena. Uyiphiqiphiqi umuntu omdala usile my brother. Angeke behlangane. Hayi ngiyaxolisa. Untsokoba la le baby mama. Sis. Ngizomyeka ngiyaxolisa. Mina ugcina nini kungisa nge-ice cream nihleli nenza ifamily awuzwe yiyo ke le udoda nithi kumele Skisa. So mawuthi wena uzoyeka kushuthi uloko ugavazana no baby mama wena. wenza kanjani Ngizomyeka. Bese uthatha imali kaMama the women's isilima ngakhona. Bengisaba nami ukumtshela umama. Bawusabe kumtshela ukuthi wena Bengisaba ukutshela Mpumi ngiyacela ngicela ukuthi ngani imali yami engaka isikhathi nakhona ibaby mama iphiwa malini? Ngicela ukubuza ukuze ile mali le iwe kangaka uphiwa malini ibaby mama? upha malini ngenyanga shuthi wena Mawukhona ukuyisa ibhisa awuyidli khethe. imali Umuntu oyi-one. obvious lo muntu kulahleka boma 6000 ngenyanga 6000 ngenyanga siyiboni Baba yepi why no sayitulele le baby mama lungwana lona like uno je mama chelete so wow makweza zwalo wami hanhlanhle wena uzwa chelete ngani nami futhi. uyawuzwa Hayi ngani nami. umdala ngibuza lokho ukuthi bese ngimniyeka Umdala unami ngenze njani? ungaboni ngiyamniyeka lo uyangidelela lo baba lona uyangidelela wena bongaboni ukuthi umama omdala olalong mawudla imali yakhe bongaboni ukuthi imali yomuntu omdala ngibona manje ungangiboni ukuthi ngesikhathi bongaboni wena the time kude ya 6 years back the time likopana unosabona umuhulu ko wena Ngamshela ngimazi ukuthi mdala. so manje uthi mdala why manje Lesho nawe uthi mdala. hayi makawuboni ukuthi umuntu omdala mama Ngangingazi phela nami ukuthi uzokwenza. akaboni ukuthi umuntu omdala Ngangingazi ukuthi uzokwenza. manje angikho at wrong mina manje uwo wrong umithisile uwo mithisile ngimithisanga mina noma ngingaguga ngimithisanga wena uwo mithisile uyangidina nje uyanginyanyisa ngicela baba thuthi namhlanje nje or ngizokubiza next week next month or next year ngazi cela nje ngishayisa umoya kancane uhambe nje uqalise uyopakisha ngiyacela hayi so uyazibuza ukuthi wena uzosupporta kanjani happy family yakho yeah sakane stress mama sokuthi ifamily yakho uyoyisupporta kanjani My brother when you were acting as a parasite kumama umdlikazi. bengicabangela ukuthi ifamily yakhe iyadla hayi ukuthi kule business besingayibondla ifamily besiyondla manje usilethele extended umama nenunu mama mina anginankinga if bekalethi extended wakutshela iqiniso ukuthi mfazi nginomntana ngaphandle nakhona if ebathi akekho busy nebaby mama be understandeka but the fact ukuthi usalala nomama uzulala nebaby mama uyasicompromise nje wena umuntu omdala uyayiuse icondom Bengasalani naye umama omntwana mina. Bengasalani nomama omntwana mina. Sekukhambisa imali kuphela. Umama omntwana ngisathandana naye bekukhambisa imali kuphela. Ukuthi bengisaba ukumtshela.
nidla ama-ice cream uhambisa imali kuphela kungisespezi ngoba njalo siyacomplain imali iyashota asisakhona naleso Baby space mama. i-KFC nje asayazi KFC Ile KFC mtwadi hawusayisha. akusayisha Umi wena obuhlala ubuye ebusuku la ngitshethe ukhathele manje kumele ngadli ke uzongisha namakota manje angisadli next emnandi ngithi ngingabona ifridge yamanzi ne-anyanisi mthi ngikhathele for ngisebenzela wena ngiphandela wena mangizomthola kanjani umntwana mina nawe ngizomthola kanjani umntwana nawe mina yimi ngiyamzama uzamile ukhulume naye ngendaba yokuthola umntana asikaze sayikhuluma next akaze wangitshela ukuthi ufuna umntana mina Ah mama nna ntho ke bona nke rata nnetane. My brother nawe ntho ke bona. wena ucabanga wena ucabanga ukuthi umntwana mind reader siyamplana ukuthi siyasho ukuthi ufuna ukwenza ukuthi lo wakhe awunimplananga nivele namenza usaba nokusho ukuthi umenzeni manje bamdisa nama ice cream. umenzeni yabani basazi bayaphinda yabona kwenze manje nambe kumela tshontshe yebo Ngicela ukubuza mawuzitshontsha but usasene baby mama uyabona ukuthi bongazitshontsha wena kahle kahle udla imali ka mama. Mama nna ntho ke ishebile ngoyithi ke ngoyiponela umholo and esikole mothomolo mothomolo o shebile go moholo a itjwetsa gore o tla maintain baby mama ka tšhelete hao kanti usile wena usile ubani ka setse jwang hamba uye ekhaya kancane nami ngisale kwami ngiphumule ngirecover business yami uyibise kakhulu iwile baba wabantu iwile ngikhathela ukulwa ngikhathela angisafuni mara my brother yabona ntho tso di etsang di snacks ntho tsa go wena go utlwana le motho 6 years relationship nga qetile bo samjetse go na le ngwana ke bo satane ntse ke phetha go so tshong e tshwana le go bolaye motho for 6 years batho ba sa tsebo go kae why understand ke bo satane ntho e kopa we stop ngiyaxolisa wait guys ke a tshepa gore la bona re itse re fihla mo my brother o buile nnete gore tšhelete ya mama ya di business we so ke ka baka la gore yena o na betšhela baby mama and ska betšhela baby mama jalo na mo betšhela ka tšhelete e ngata ban mama wa tsho for ma 6,000 each and every month neiwa so ntho tloetsalang no mama o itse ba tseba ke go kopa my brother a tsamaye a ha bona a le phomotsa hlogo e tla re my brother ha sa ikemiseditse ba relationshiping a gutle a tlo gona le gore a gutle le ngwana a tlo introduce le ngwana o hantle ngwana ka ke mang le mangwetsela so that tlo gona o tlwella baby mama guys wait ke kopa le avoiding ntho so tlwellang gore lona ha le etsa bana ka montle le ska jotsa di girlfriend tsa lona or le be le ntho gore mamang o moholo ke go tjola le motho tseba go moholo so why tshwantse to complain o qetela so mothitela ka montle ka baka la moholo so lwana motho moholo mo o ifuna le bothata bo so ska le bala felong emailela go Jozi Bioscope.co.za ke a le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode yes baby